Ćao ekipa, dobro jutro. Evo ga jedan napokon video iz našeg novog fitness centra. Puno vas je zvalo, pitalo, kaže šalji nam slike, šalji nam videa da vidimo o čemu se tu radi, kako to izgleda. Pa evo, imate priliku sad to upravo i vidjeti, iako kažem, volio bi da dođete, da nas vidite i uživo, da vidite šta sve imamo ovdje. Evo i male, što se kaže, darove dobrodošlice imamo za vas, naravno za ove malo starije. Tu su nam i dvije slačionice, jedna ženska, jedna muška, iz koje izlazimo odmah. Ovdje nam je kupovnica, ko se bude htio otuširat, imat će mogućnost da se lijepo i otušira. Također evo ovdje imamo i naš relax i physio room, tu će se održavati fizioterapije, imat ćete mogućnost korištenja i masaž ganova i kompresijskih čizmi i kompleksa, kao i usluge masaža naših fizioterapeuta i masera, kao i korištenja infracrvene saune. I ono što vam još moram pokazati, a to je naš mali kutak za vaš dolazak. Kad nam dođete u goste, da vas lijepo možemo ugostiti, da vam možemo ponuditi kavicu, da vam možemo ponuditi neki energetski napitak. Dolazi nam uskoro jedan frižider gdje ćemo imati proteine i sve ostalo. Tako da evo, uživajte i vidimo se. Ćao!